Okuramusya ahenda ngese gizo kuramusya numuzima ati ngura kuzigamba kuzikorera karango hati mabo kumpuro rimwe ruterwa kwete orinyakitara okuramusya kwitu no kuke yes koka iko okuramusya nekintu kikubasa kwesa ibintu bingi nekintu kikubasa kwesa ebintu bingi wahura omuntu omwe nka zombasi kina zombasi omuntu yize yastamara baju kandi akari omuntu mukuru kari umushije wa hamya nk'imyaka nka 50 yastamara bazateka baga ye nankani yanyesi zateka obwo mato yanyesi basi yasimbara twagenda tete iko muhanda katana halo isumerga ati excuse me ati nyamse sumu yawe at please can your system use your phone nti nyoka ntakumanya rujungu nani kusaba kani kana mure na gambori nyankole atani kusaba nyamse sumu yawe ati you can imagine atarumva kwa sinke ati sumu yawe but please obalo tamtu wanda yes I'm not your neighbor your neighbor headphones you talk to your headphones gamba head byone byokwenda kukora bikore na headphones zawo byona nyo mpo businje yes mpo businje kanisho mihure ryanje negaramire boss nza kukora kampare mirimo yanje mperezo businje bwanje wareba urugendo hasigarayo mayironje ukashobora ahora I can't give you my phone even up to now to wanda musi uryo no shaba simazifu ne yawo ati china mwena ati ntandakanda muragara mwegese yegakora musi abarano nabanza namwe kana heza namurize sumu ya connecting deals and this guy was going out ya connecting deals arabamukaza kusohora atananisaba kasumu kawe nkamuhereza he's now my good friend is in Dubai wanyetegereza oramusya wazombasa ramusya murano wawo wazo mu church say excuse me mkama nakunda mkama simwe wale assalamu alaikum you know ramusya neighbor wawe omuntu ahora aze kustama obana orufu obana embaga obana basa obana omunyonyo obana please iwo wiza niwo kuramusya tuwashanga wanyetegeza so twege kuramusya tine cyo kuyonchuke nchkoreka the moment ko kweza kuramusya omuntu usibireje nyabo kandi mwego reka kuramusya omuntu kichukungu nkembuzi omuntu ariyo wasibota kimwe mukakorera makaki taho sitabo taho nyabo taho muzee taho mukaikuru konka bakazi mwegendesereza uketo mukikura tinye kuzara actually edini y'abasilamu nagira kwano za kutaho munje omuntu jota assalamu alaikum baba tagarikire muto kutahamo yes assalamu alaikum waura batagarkam you go back na mwecho njimanyisa ngo okuramusya nekitiinisa okuramusya no kwendeza abantu obusinge okuramusya no kwenda ngo omuntu akwigurura omutamagwe amanyengu yagenda n'omuntu ahurire nukwe nkubireba iwe no birebo Okumbireeba yabane kuchibwaho kituzo drink hamwe na Hayes Recruitment Experts Limited.